So baba Moyo, ezombangazwe eZimbabwe uzibona njani? Ozombangazwe ekhaya kunengi. Nxa sikhangele lapha sesikhona kusobala kubantu bonke ukuthi sokumele kube lenguquko ukuthi ilizwe liye phambili ngoba kusobala nxa uhamba la kwamanye amazwe ngisho lakho eAfrica ukuthi ubone ukuthi kunekhaya sesisele emuva. Indaba yakho ibuhlungu kimi Sibili ngoba ngiyakwazi ukuthi nxa ngisemazweni lapha ngibona kulabantu abanengi abebengancedisa ukuthi sakhe ekhaya siye phambili. Kodwa ke ngenxa ukuthi into azimanga kuhle emazweni abantu bagcina sebehleze emazweni la bengasayi ukuthi siye kwakha lathi ekhaya njengabo abanye amazwe amaningi eAfrica sebesakha amazwe abo esesiya phambili. Ulubona njani ukhetho lolubuyayo luka-2018? Ukhetho lolubuyayo kuzahamba ngokuthi le into esithi economy imi kanjani. Nxa kulobuhlungu abantu kulendlala abantu bengahlalanga kahle kuzokwenzeka ukuthi kube lo mehluko kube lenguquko enxe laba abakhona bangagcina bengasekho kodwa kube nomahluko nje kumbe kungaba icoalition kumbe kungaba ngabanye nje abatsha ababusayo abazafaka ama-ideas amatsha phambi kwabantu. Kodwa okwakhathesi angeke ngisho kungenzeka ukuthi kube yikho lokhu esekubona iminyaka yonke ledlulileyo. So kungaba njalo-ke kuyahamba njani Baba Moyo? Kuzahamba kuze kuyefika eminye iminyaka phambili kodwa kuzofika isikhathi ukuthi sonke abantu sibone ukuthi linto siyangisa le sokumele kuguquke ekhaya ngoba siyabe sesele siyithi sona. Kodwa kuguqulwa njani Moyo? Kuguqulwa njani Sibili? Ukuguqulwa okokuqala kuyabe kumele ukuthi kube labanye abantu abatsha abangaba khona obasebenzelane lalaba abakhona ukuthi kufakwe imithetho emisha. Okokuqala nje ukuthi imithetho ikhona kodwa kufakwe imithetho ezayenelisa ukuthi abantu bavule amabhizinesi baphile nje bekhululekile bengafakelwa imigoqo eminingi ngoba imigoqo eminingi esesiyithola ekhaya ayisomgoqo enceda ilizwe. Imigoqo nje icina ibisela abantu phansi abantu bagcine behlezi phansi bengayindawo.